biashara yako iende chini. Unaweza unapendwa na Yesu na watoto wako wao wanasumbua. Unaweza pendwa na Yesu na upitie katika hali ngumu. Jibu ni kweli, unaweza ukapendwa na upitie katika hali ngumu. Lakini wale ambao wanapendwa na Yesu, hali ngumu hiyo sio ya kuamaliza, ni ili Yesu apokee utukufu. Amen. Hali hiyo ambayo ni ngumu na unapendwa na Yesu, watu wanakuuliza unaenda kanisani lakini mbona mambo mabaya yanakutokea? Ni kwa sababu mambo mabaya hayo ni ili Mungu achukue utukufu. Basi baada ya hiyo Lazaro akagonjeka, na baada ya siku 2 akaaga. Na Yesu akawa anaendelea na mikutano, anatoka mji kwenda mwingine, maana Yesu alijua yeye ndio ufufuo. Hakuna kitu ambacho kinaweza zuia Yesu. Akaendelea na mikutano. Baada ya mikutano, na baada ya kumaliza mikutano, akasema twende Uyahudini, maana ndugu yetu ambaye anaitwa Lazaro amekufa, amelala. Na disciples wake wakaona Yesu anaongelelea usingizi wa kulala, lakini Yesu alikuwa anaongelelea kwamba Lazaro amekufa. Akasema twende kule tukamwamshe. Na wakafuatana, wakaingia Uyahudini. Na kule alipoingia katika lango la kuingia katika mji, la kuingia katika nyumba ya kina Martha na Mariamu, Biblia inasema Martha akamfuata Yesu katika lango kumweleza kwamba yule rafiki yako Lazaro hata sio kugonjeka, sasa amekufa. Yesu akasema mmemweka wapi rafiki yangu? Jioni ya leo Yesu anauliza uko wapi, maana anataka akusaidie. Anauliza uko wapi kwa sababu anataka akutembelee, akufanyie mambo ambayo huwezi ukajifanyia. Jioni ya leo Yesu alipotembea Bethania, ndivyo ametembea hapa Kikopee.